Egunon deizuela guztiei eta ongi etorri. Ongi etorri Getarira, ongi etorri Zarautz jauregi eder honetara. Ez da egun arrunta gaurkoa, ez gaude toki arruntean. Mendeetako historia biltzen duen toki paregabean gaude. Iparragirreren azken interbentzioetako bat izan dena, eta esan dezakegu lan eder eta adierazgarri bat izan dena. Guztiok ezagutzen duzue, hemen bildugaren guztiok ezagutzen duzue Iparragirre Eraikuntzak enpresa. 1950 urtean, abian jarri zena, eta orduztik belaunaldi ezberdinek tinko aurrera eraman dutena. Urtez urte, belaunaldiz belaunaldi, konpromisoari tinko eutsiz, erronka ezberdinei aurre eginez, garai ezberdinetara ongi moldatzen jakinda, baina beti ere ardatz izanik egiteko modu bat, oinarri sendo batzuk dituena. Kalitatea, inguruneari errespetua, materialei errespetua, eta baita zaintza ere, inguruari zaintza eta pertsonen zaintza ere bai. Urteurren borobila dugu hau, eta gaurkoan ez dugu iraganari begirada bat emateko asmoa soilik. Egindakoari aitortza eman, behar den moduan, baina etorkizunera ere begira jarri nahi dugu. Hoy celebramos no solo una trayectoria empresarial, celebramos también una manera de ser y una manera de hacer las cosas, una manera de entender el trabajo y de entender la vida. Iparragirre Eraikuntzak ha sabido adaptarse siempre sin perder el norte y queremos hoy reconocer el trabajo realizado, pero también mirar hacia adelante y proyectar un futuro. Horregatik aukeratu dugu gaurko honetan izenburu hau, eraikuntza eta etorkizuna. Une berezi hau abiapuntu gisa hartuta, esan bezala aurrera begira jartzea da gaurko helmugetako bat. Horregatik eta gaurko jardunari hasiera emateko, Pedro Iparragirreren hitzak entzungo ditugu. Bera izan da urte luzez, enpresa honen gidaria, arima eta bihotza, bultzatzailea, eta berak azalduko digu zer nolakoa izan den orain arteko ibilbide ederrau, eta pentsatzen dut etorkizunera begia jarrita ere hitz batzuk esango dizkigula. Beraz, Pedro Iparragirre, zeurea da hitza. Egunon danoi, behan du xamarrasten geha, baina, mila esker gure gonbidapenari erantzun, eta gaurko 75 urteurrena ospakizunean gurekin egotea, tio. Feliz Urkola, bide, infrastruktura eta lurraldeko estrategiako furu diputatua, Urkiri Salaberria, kultura ondarearen, jabetza intelektualaren eta lege gordailuaren zuzendaria. Jon Gurrutxaga, berrikuntza zuzendaria, oain dio, pixka behan duxego etorriko dela esan digue, baina, Aritz Alberdi, Getariko alkatea, Iñaki Alberdi, Izargo alkatea gure herrikoa, Adur Zenarro, Ordiziko alkatea, Iker Zubeldia, Zegamako alkatea, Iñaki Ostolaza, Zumaiako alkatea. Erakundetako eta enpresako ordezkariak, Irunbi, Orkli, Anpo, Jaso eta Etxegarate. Proiektu egileak, obra zuzendaritza, udaletxeko teknikariak eta gure kolaboratzaileak. Gaur ez gara enpresa baten urteurrena ospatzea mugatzen. Gaur hemen elkarrekin egindako bide luze bat ospatzen dugu. Konfiantzazkoa, elkarrekin lanean sortutakoa eta egunero egindako ahaleginen emaitza. Ez da kasualidadea Zarautz jauregian elkartu izana. Getariko bihotzean dagoen eraikin hau gure izkeneko urtetako obra berezinatako bat izan da. Ez da eraikin bat berritzea bakarrik izan, ondarea entenditzea, errespetatzea eta gaurko eguneko
beharrezkoa egokitzea izan da, eta gu oso pozik gaude izan den emaitzekin. No es casualidad habernos reunido en este edificio. El Palacio Zarautz ha sido una de nuestras intervenciones más significativas de los últimos años. Aquí en el corazón de Getaria, restaurar no solamente ha sido construir, ha sido interpretar, respetar y adaptarse. Eta gaurko hitzak ez die bakarrik gure historia kontatzeko, da eskerrak emateko ehune da. Lehendabizi, eskerrik asko, erakunde publikoi. Urteotan elkarrekin asko lan egin dugu, eta zuen konfiantzaipe obra asko ez ziren posible izango. Eskerrik asko, baita eman nahi digu gure bezeroi diran enpresako, Goierriko enpresai ere. Zuekin batea, eindako lanai esker, gure enpresa indartu eta zuen ondoan azten jugungealako. Queremos dar las gracias especialmente a las empresas del Goierri que han trabajado con nosotros a lo largo de estos años. Hemos compartido muchos retos, confianza y colaboración constante. Han sido una parte fundamental de nuestro recorrido. Gaur ekitaldira etorri zaten proiektu egile eta obra zuzendariak ere eskerrak. Zuen ikuspegi teknikokin eta exigentzien esker, gure lana hobetu da urtez urte. Eta kolaboratzaile guztiei. Zuen gabe, ez gendun bidea hau eitxeik izango. Bakoitzaren ekarpena beharrezko izaten da eta eskerrik asko bihotzez. Agradecemos sinceramente a proyectistas, direcciones facultativas y empresas colaboradoras. Sin vuestra profesionalidad e implicación, nuestro trabajo no tendría el mismo valor ni los mismos resultados. Habéis sido parte del trayecto. Eta 75 urte, ez dira kasualidadez irauten. Oinarri sendoa behar die, lana ondo egitea, hitza betetzea eta harremanak zaintzea. Eta hori izan da gure oinarria. Eta etorkizuna begirare, ez da hori galdu nahi. Evoluzionaretzen jarraituko dugu, baina gure estiloa galdu gabe. Horregatik gaurko hau ez da itxiera bat. Eskerrik asko, zintzotasunean lanen sinistun dezuen danoi. Eta etorkizunean ere gurekin jarraitzeko prest zaudeten hoi. Como decía, estos 75 años no son un punto final. Queremos seguir transformándonos y evolucionando, pero siempre con los valores que nos han traído hasta aquí. El trabajo bien hecho, el compromiso con la palabra dada y el respeto por quien camina con nosotros. Eskerrik asko, bihotzez guztioi, erakunde publikooi, Goierriko enpresak, proiektu egileak, obra zuzendariak, kolaboratzaileak eta gure ondoan egon zareten guztiei. Gaurko guztion histori partekatua da. Zorionak eta aurrera beti. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Pedro zuri hitzoiengatik, eta aurrera egin aurretik, eskertza, memoria eta etorkizuna uztartu nahi ditugu. 75 urte bete dira eta betetako bideo batean laburbildu dugu. Aurrera. Duela 75 urte bidaia bati ekin genion. Etzen soilik adreiluz, altzairuz, hormigoiz eta egurrez egindako bidea, baizik eta pertsonen esfortzuaz, konpromisoaz eta pasioaz eraikia. Iparragirre ilusioz jaio zen. Bizi, lan egin eta hazten garen espazioak hobetzeko ametsarekin. Gure baliorik handiena ez da eraikitzen duguna, hori posible egiten duena baizik. Iparragirreren bihotza izan diren eta diren pertsona guztiek beren arrastoa utzi dute. Eraikitzea talde lana da, eta gure taldea, gure indar eta nortasunik handiena.
Ez ditugu soilik hormak eta egiturak altxatzen. Bizitzak inspiratu, babestu eta eraldatuko dituzten espazioak eraikitzen ditugu. Proiektu bakoitza konpromiso bat da. Bertan biziko, lan egingo eta haziko direnekin. Ideiak pizten diren lantokiak, jakintza hedatzen den eskolak, berotasuna eta duintasuna etxe bihurtzen diren egoitzak, eraikitzen dugun guztia, pertsonentzat eta pertsonekin eraikia da. Iragana zahar berritzen dugu eraikin historikoetan. Eta orainari forma ematen diogu kiroldegietan, museoetan eta eguneko zentroetan. Herritarrak elkartu eta hazten diren lekuetan. Gehien behar dutenentzako harrera eta laguntza guneak sortzen ditugu. Gizarte ehuna sendotuz eta ingurune seguru eta duina eskainiz. Eraikuntza bakoitza behar batetik abiatzen den istorioa da, bizitzarako espazio bihurtzen dena. 75 urte ospatzea ohorea da, baina aldi berean etorkizunari begira hartzen dugun konpromisoa. Berrikuntzaren bidea urratzen jarraituko dugu, iraunkortasunari eta teknologiari ateak zabalduz. Baina, batez ere, pertsonak gure lanaren erdigunean jartzen jarraituko dugu. 75 urteko historia. 75 urteko ahalegina. 75 urte, harri bat bestearen gainean jarriz, Iparragirre gaur den hori eraiki arte. Eskerrik asko, bidaia honetan urratsa egin duzuen guztiei. Eta eskerrik asko, etorkizuna gurekin amestu, eraiki eta biziko duzuenei. Hortxe bada urte luzez egindako lanaren emaitza. Iparragirre eraikuntzak hemen zaudeten guztiok osatzen duzue. Bueno, ez hemen zaudetenak bakarrik, baita kanpoan ere ditugunak. Esan dugu belaunaldiz belaunaldi irmo ekiten jarraitu duen enpresa dela. Eta oraina eta etorkizunari begira jarriko gara. Patxi Albizu da Iparragirre eraikuntzak gaur egungo zuzendaria, eta berari luzatu nahi diot hitza. Bere hitzetan digitalizazioa, jasangarritasuna, industrializazioa eta belaunaldi erreleboa izango dira ardatz, baina hitz tekniko horietatik haratago benetako erronka bat dago. Nola berritu nortasuna galdu gabe. Gakoa horixe da, eta Patxi ere ziur naiz hortan arituko zaigula. Beraz, Patxi Albizu, zeurea da hitza. Bueno, eskerrik asko etorri zareten guztioi. Ni lehenengo eskerrak eman nahiko nizkioke Pedrori, Maria Rosariori, Ibon, Ane eta Juleni. 75 urte, hirugarrengo generazioa, eta askotan esaten da enpresa familiarretan, lana egite hori, nola eramaten dan, nik esango dut oso errezta egiten ari zaidala, beraiek oso eskuzabalak izan dielako. Eta hori lehenengo eskertza hori egin nahi diet familiari, 75 urte honetan. Hemen, ni lanen hasi nintzenen, gehien txunditu ninduna etzan izan makinaria o herramientak. Izan zen estiloa. El estilo Iparragirre. Voy a contar una pequeña anécdota. Hace nada, cuando decidimos preparar esto, dijeron, bueno, primero vamos a celebrarlo con los trabajadores. Y lo celebramos con los trabajadores. Y hay trabajadores que no están, que se han jubilado. Pues Pedro dijo, voy a visitarles, hay Julián y Carlos, dos trabajadores que tienen más de 90 años, que estaban todos los días trabajando juntos
se jubilaron y luego 30 años sin verse. Pues Pedro cogió, creo que a Julián o a Carlos, no sé a quién, y le llevó a la casa del otro. Y sacaron una foto que a mí me encantó, se emocionaron. Yo no pude ir, estaba liado por aquí. Muchas veces estamos liados, no sabemos qué es lo importante, pero me di cuenta de que eso era importante. Y bueno, le enseñó una foto mía y dijo, vaya fiasco. Si antes tenía pelo, y sí, tenía pelo. Pues empecé hace 29 años, pero ese es el estilo Iparraguirre. Ese es el estilo Iparraguirre. Y luego hablamos mucho de digitalización, industrialización. Buah, son palabras, it's potologia. Iparraguirre iba digitalizándose toda la vida. Pedro, lanen ari zanen, egiten zon lana egin, eta ez zegoen ez telefonoik, aurreko honen eskatu hormigoia, gero etxea jun, da kontuk egin, gero telefonoa, izan zen, aurrera pauso bat, gero faxa, ordenagailua. Azkenen, prozesuk eskuz idazte hori, aurrekontuk eskuz egitea, gero makina eskribiren egitea, gero ordenagailun egitea, hori digitalizazioa da. Ez da inventa behar polbora guain. Guain mundu guztik ematen dugu, derrepente digitalizazioa moda dagoen gaitz bat. Obligazioa da digitalizazioa, aurrera pauso horiek ematea. Eta hori, bizti guztien eginda. Orain, dudai gabe, teknologi berrekin, horrek hartu du 6. velozidadea. Eta orduan, daukegu, beti egin izan duen prozesu horiek, egoera berrira egokitu beharra. Adibidez, partes diarias. Egunero, papelen idatzi zenbat ordu lanen egon gehan. Hori gu gaur egunen, mobilei hitz egin eta mobilek automatikamente trasladatzen du ordenagailuei. Jendeek ez dauke idazten demora pasatu beharrik eta ez dauke zaila egon beharrik papel horiek iristea. Hori digitalizazio da. Baina lehen lan egiten den genuen modu berdin egiten dugu, bakarrik azkarrago. Gero daukagu, BIM metodologia, daukagu topografia robotizatua, daukagu industrializazioa. Nik hemen, quiero hacer un pequeño matiz, porque todo el mundo habla de industrialización y la mayoría se imagina que vamos a construir en 3D, que nuestra nueva sede de industrialización, que luego Julen os trasladará, va a ser un pabellón donde vamos a hacer casas en 3D. Y no es así. No, no, no. Iparraguirrek lan egiten du Gipuzkoan. Gure aspirazioa Gipuzkoan egitea da, ez da gure teknologia esportatzea. Gipuzkoan lan egiten jarraitu nahi dugu. Y en Gipuzkoan no hay suelo. Entonces, como no hay suelo, nos vamos a dedicar, nos hemos dedicado y nos dedicaremos mayoritariamente a la rehabilitación. Y parece que rehabilitación e industrialización chocan entre sí, y no es así. Nosotros decimos que hacemos una apuesta firme por la industrialización en la rehabilitación. Eta hor, gure aliantzak askotan enpresa txikik dira. Guk hemen leiho bat egiteko eskaneatu, gemelo digitala egin, teknologi bereki ibili, eta gai baldin bagea, kontrol numerikoko makina batekin egiteko, horren atzen dago beste enpresa txiki bat, Txirri, Larostegi bezala, edo EFZ Kaldereri bezala, prest dagona, gauza singular hori, esa pieza especial, única, como todo lo que está aquí, fabricarla en la industria. Y eso también es industrialización. Y ese es nuestro camino. Y eso muchas veces no podemos ir a las grandes empresas. Si yo le pido a Arcelor que me corte una chapa con control numérico, me dirá, no, pedido mínimo 1000 metros cuadrados. Fabrican en serie y muchas cantidades. Orduan, yo sí que quiero defender la industrialización. Hay muchas industrializaciones, pero nosotros defendemos que la industrialización en Guipúzcoa va ligada a la rehabilitación y va ligada a las pequeñas y medianas empresas como nosotros, donde podemos unificar lenguajes y construir juntos. Y todo esto, teniendo en cuenta, daukeula plantilla bat 53 urteko media daukena. Alguien dirá joven, según cómo lo veamos. Yo digo, ahí estamos. 53 años son experiencia y son conocimiento. Pero sí tenemos una brecha digital. Nosotros nos hemos digitalizado como hemos podido. Nuestros hijos, o sea, Julen ya es digital. No, mi hijo es digital. Entonces, ahí hay una brecha digital. Y luego tenemos gente que sabe mucho, aunque no sea digital. Entonces, ahora estamos en una
transición, una revolución de cómo digitalizamos la construcción y además democratizándola, que es llegando a la obra. Obra Andagona, que es el que sabe, tiene que interpretar ese 3D y tiene que ser capaz de verlo. Orduan, gure proiektue industrializazioko zentrona hor dijo, pertsonak formatu behar ditugu. Gure langileek, hemen Iker hemen egontzana, egun behar formatuta, ese modelo digital, ese gemelo digital, el escáner y la estación robotizada y todo eso, para que llegue a la obra. Por ejemplo, no tienes que ser programador para manejar WhatsApp. Mi madre lo maneja. Muchas veces la tecnología, bien desarrollada, puede llegar a ámbitos donde antes no podíamos llegar. Hori da pixka bat gure apostue. Eta azkenik, esan, 53 urteko media balin badauke dutala baita, gazte jendea, ez talako atraktiboa. Jende lan egin nahi du, Anpon, Orklin, Kafen, industrien lan egin nahi du, eraikuntza ez da atraktiboa. Normalen, niguan izango banu hemen behatza txatzeko, zenbatek ezagutzen ez duen gazte bat, 18 urtekin eraikuntzara dedikatu nahi dola, tamalez, beso gutxi altxatuko dira. Eta altxatzen donakin gero kafe bat hartukoetik. Orduan, erronka hontan apostu da, bai unibertsitateekin elkarrana, eta bai eagikin adibidez, gaztek nahi dutena kontra dedikatu guk praktikatan da irikita gaude, kolaborazio hori emateko. Zer azkenen, etorkizunen jende gutxigukin eraiki beharko dugu, beraz, industrien egin beharko ditugu, hemen kasu praktikoa bola da, hemen eraikin hau, industrien egin zan, eskailera kontrol numerikokin moztu ziren, gemelo digitala egin zan, eta hori etorri zan, Ikeako mueble bat bezala hemen montatzeko. Baina no Ikeako mueble bat serien milaka, ez, Ikeako mueble bat ontarako egokitue. Hori da modeloa. Orduan jende gutxigukin obran, gauza berdin egin daizkeu, eta horrekin lortuko dugu, seguridade aldetik mejoratzea, industrien egiten seguroa da, kalidade mejoratzea, sostenibilidade aldetik mejoratzea, residu gutxigo sortuko ditugulako. Azkenik, eskerrik asko etorri izaten guztioi baita, eta beladakin aurrak raiten den. Ni esker. Mila esker zuri, Patxi itxoingatik, baino eseri zara hor, baino seitun deituko zaitu berriro, Lasai, lasai. Lehenengo mai inguruari ekingo diogu orain, eraikuntza 2030, digitalizazioa, industrializazioa eta belaunaldi erreleboa. Beraz, hori buruz hitz egiteko, Patxi gonbidatu nahi dute berriro honetara. Patxi Albizu, Iparragirreren zuzendari orokorra, nahi duzun tokian eseri. Patxi, baita Marta Epelde ere, Puldin klusterreko zuzendari nagusia, arkitektura teknikoko formazioa du, eta berrikuntza, industrializazioa eta jasangarritasunaren alde lan egiten du, Euskal eraikuntza sektorean eragin positiboa lortzeko asmoz. Xabier Lebegeri, nun dago Xabier? Hor, ez zaitut ikusi, barkatu. Eagi Gipuzkoako eraikuntza eskolako zuzendaria da bera, prestakuntza dualaren aldekoa, egungo eraikuntza lanpostuetako behar diren kompetentzia berriak txertatzen ari da Xabier. Iker Nieto, hementxe dugu Iker Nieto, Arretxeko zuzendari teknikoa, obra zibilan eta eraikuntza orokorrean eskarmentu handia duena, eta berriki 3D eskaneatzaileak eta digitalizazio tresnak txertatzen ari direnak bere unerokotasunean, eta Aitor Zubia, Zetabi arkitektura estudiaren bazkide eta CEO-a. Hauetxek gure lehenengo mai inguruko kideak, ni eseriko naiz. Eta egin diezaiogun, mai inguru honek hainbat eta hainbat gai ezberdin bateratu ditzake, helburua da guztion artean elkarrizketa bat aurrera ematea, eta zuek hemen zaudetenok ere parte hartu nahi baldin baduzue, gustora entzungo ditugu, zuen iradokizunak, galderak eta abar. Az gaitezen, Patxik aipatu duen puntu batetik, digitalizazioa. Digitalizazioa aintzinatik ez dakit esan, baina aspalditik dagoen kontu bat da. Digitalizazioa garai berrietara moldatzen joaten da, teknologia berriak eragina izaten dute teknologia berrietan. Zuk aipatu duzu, Patxi, digitalizazioa betidanik egon dela, Iparragirre eraikuntzan, modu batean edo bestean, baina zein tresna edo teknologia digitalek esango zenuke izan dutela eraginik handiena Iparragirre eraikuntzetan azken urteetan? Nola aldatu da lan egiteko modua teknologia hori esker? Hombre, telefonotik hasi, internet, ordenagailue, prozesu hori danak ikera hartzko bauzko eman dituzte.
Eta gaur egun ja, gaia gaude, RPA kontrol de koste, ez da enpresako egoera nola dagoen jakiteko RPA-ekin. Eta gero, planon mundu ere, eta modelo digitalak egiteko eskanerrak, modelo digital horiek garatzeko programak, eta modelo digital horiek proiektuarekin uztartu, eta horren ondoren izan dezken eragozpenak jaso, eta obrara emateko ere, estatutuak robotizatu, herramienta ikeragarri pila daude, gaur egun gure eskura daudenak. Garbi eduki behar du herramientak, zertarako erabiltzen ditugun. Iker, aipatu zerbitzu teknikoetan erabiltzen dituzuela, 3D eskanerrak, dronak proiektuen fasean, zer balio erantzi eskaintzen diete tresna hauek bai proiektu gileei eta zuzendariei? Azkenen, guk 3D eskanera erabiltzen duen, sortzen duena da, odei puntu erraldoi bat, milaka puntukin, eta azkenen horrek zeiten duena da, errealitatea, patxik esan duen bezala, errealitatea zeiten duena da, isladatu da honan. Orduan horrekin, ekarri dezken onurak, bai proiektu, bai ez bakarria jentoi bakarrik, baita gremioei, obrako langilei edo azkeneko bezeroi baita, azkenen zuk neurtu inekezu, planok bide 3D altxatu daizkezu, eta baita oso garrantzitsua da baita proiektu batetik datuzten errore horiek nezkezuna da aurre ikusi eta ekidin. Eta orduan, nik uste dut horrek agente guztiei onurak ekartzen dizkiola. Eta nolako eraikinetan erabiltzen duzu, edozein eraikinetarako da baliagarria, eta eskaintzen dituen abantaiak ere edozein proiektutarako balio dezakete? Guk esan daiket, ez eguneko hone, baina oso portzentai altu baten, gure proiektu ikasten di eskanerrakin. Edo zer gauza inbarra daukela eskanerrakin iten dugu, porque guk neurtzen deuna, guk datu errealakin iten dugu. Ez dugu hartzen asbuil bat, ez dakiguna neurri zatzadaren, edo ez guk lehenengo eskanetu iten dugu, eta errealitatea da ona isladatzen dugu eskaner horrekin. Orduan hori, izan daike edozein edifizio, barrutik, kanpotik, egia da baita, jokuna sartzen balima da, fatxada bat, estalki bat, edo inguruen ezal bat, drona baita erabiltzen daula, zen dronekin ateratzen den puntu odeiak eskanerrakin kombinatzen dugu, mesatizut, edozein ondaretako erabiltzen dira. Marta, aipatu dugu buldinen ikuspegi zabala duzuela, sektore guztiaren ikuspegi zabala oroar, eta zein lan praktika edo lan hildoari dira sektorean indar handiago hartzen, Iker aipatu duen bezala, edo besteren faktore batzuk, teknologia batzuk ere begizkota dituzue? Guri asko gustatzen zaigu Iparragirre, bazkide gisa izatea klusterran, benetan daukatelako gure filosofia berdina. Eta justo Patxik aipatu dituen 3 ardatzoi dira benetan lan egiten ari garenak azken urteetan. Batetik digitalizazioa, jasangarritasuna eta konstrukzio industrializada. Zer gertatzen da, gaudela ikasten, hauek ez direla gu hasieran lantzen genituen departamentu desberdinetan, eta jende desberdinak lantzen zituen. Eta ikasi dugu, benetan hor egin behar dela hibridazioa. Guretzako hori da pixkat gaur egungo gure hitza, ikusten ari garelako, adibidez, hemen egin duten bezala, jasangarritasuna, digitalizazioa azkenean bat eta bestearekin lotzen ditugu, zen digitalizazioa erabiltzen dugu, gero jasangarritasuna hobeto egiten. Hemen egin duten bezala, ez? Hau dana gemelo digitala zeukan, hau dana zeukan kontrol numerikoen lankidetza, eta orduan hemen etortzen da, dena ja aurre ikusita, hondakin gehiago egin gabe, eta orduan hor dago gure hibridazio historioa, ikusten benetan dana dela garrantzitsua, eta erramienta bat eta besteak laguntzen direla, eta adibidez Europan esaten dutela digitalizazioa jasangarritasunari laguntzeko dagoela. Elkar osatzen dien bi elementu bezala, Elkar osatzen dira, azken finean hainbeste prozesu virtualki egitearen aukera edo horrelako erramentak erabiltzea, benetan lortzen duena da materia prima gutxiago erabiltzea, hondakin gutxiago egitea, eta azken finean obrak geroz eta garbiagoak izatea. Orduan, guretzako hori, danak daude leku berdinean eta danak daude jasangarritasunen aldearen denak bide berdinean daude. Aipatzen ari garen kontzeptu hauek guztiak, pentsatzen dut zuen ikastetxean ere oinarri izango direla, ez? Profesional berriak edo etorkizuneko profesionalak osatzerako orduan, ez?
Bai, egia esan gu sintonia beretikoaz, eskanerrak, dronak eta ere erabiltzen hasi ginen eskolan, industrializazioaren kasuan ere pixkat atzetikoaz egia da, baina implantatu ditugu ere asignaturak horren inguruan, pixkat ikuspegi hori ere emateko, jasangarritasun aldetik ere legez etorri zaizkigu aldaketa batzuk, eta digitalizazioa eta jasangarritasuna txertatuko ditugula ziklo guztietan, gremioz gremio horri erantzuna emateko. Industrializazioa aipatu duzu ez, Patxik ere lehen aipatu du, aukera handia da eraginkortasunerako eta baina Gipuzkoan gaude, eta Gipuzkoako orografia den bezalakoa da, ezta? Baina hau guztia kontutan izanik, Patxi ze aurrerapen edo esperimentazioa ari zarete egiten industrializazioen esparruan Iparragirren? Bueno, guk urte batzuk ematen ditugu esperientzi positibo desente izan ditugunak. Ni gogora karnaik genuk adibez Tolosako zezen plaza. Tolosako zezen plazan, bi fase egin genitun, eta bigarrengo fasean genukan gero Aitorreko bat esplikatuko du, nahi balen bado. Baina genuken egitura bat egurrezkoa, eta egin behar genuen, egitura hori egurra eskatu egin behar genuen. Eta horren egur hori irokoa zen, eta kanpotik zetorren, barkutan zetorren, da horren hori optimizatu egin behar genuen. Sistema tradizionalen, izango zen luzegoa ekarri, eta gero moztu ingo du. Ausardiaz jokatu genuen, eta egin genuen modelo digital batekin, kolaborazio estue izan obra zuzendaritzarekin, garrantzitsue, sinistu egin behar du baita, eta horrekin lortu genuen, piezak ekartzea moztuta. Jakinda, neongo ziela, 574 pieza, bere neurrikoa. Orduan, esperientzik ordutik gonea asko izan ditugu. Lehenkoa, era neun, Moia Berri hor Zumaian nahi beste barra bat egiten, eta egitura ere ekarri genuen atorri jatuta, eta 8 ordutan montatu zen. Eta eskailera hori ez da 8 ordutan nien, eskailera hori tailerren ganen egon die. Tailerren daren bitartean, zarataik ez dugu egin, Moia Berrin. Eta ez dugu, sortu dien pusketak, herrerok erabil ingoitu beste gauzatuztako. Ez dauke kontenedore baten bota eta garraio bat tuio beharra euki beharrik. Orduan, nik usteet onura besteik ez dauzkela. Ta kontun hartuta industrializazioa singularidadekin lotzen detela. Ez dezala pentsatu inok, eskailera bat serien egiten dauna eta obra egitu behar dola eskailera hortara. Ez. Alderantziz. Erropa bezala, erropa ondo jartzeko lehenengo neurtu inbardo pertsonea, dagu berdin. Aitor, erreferentzia zuzena egin dizu Patxik, ez dakite zer aurreratu nahi duzu, baina askotan nazten dira industrializazioa, estandarizazioa, Patxik aipatu duen bezala, baina aplikatu daiteke logika industrial hori eraikin berezietara, ez? Bai, hau izatez, dator, eraikina preexistentzia bat danean, lehenengo hasi bizara eraikin hori ezautzen. Eta ezagutza hori, izan behar da, bai fisiko alde batetik, eta horretarako eskanerra oso ondo dator, historikoa beste aldetik, pixkat ezagutza orokor hori izateko. Eta lehen esan dauen modura, adibidez, zezen plazako proiektu horretan, piezak, 500 pieza horiek, ekarri zianian, moztuta, zerrategitik, mi aurretik, Luisakin, eta Josukin, eta Patxi, guztiok Portugalera bidei bat genuen, han Elondoko enborrak ikuskatu, egokiak ziala ziurtatu, hori Josuk inzun, fibrak eta ez zeudela okertuta, eta gero kalidadez pieza honak irtengo ziala ziurtatu, eta ondoren, Galizera lehenengo eta Asturiasera pasatzen. Eta Asturiasetik ja piezak etorri zianean, ja, kalidadeko zeiluakin eta guztiak ziur gina, pieza horiek ondo zeudela. Hori da azkenean industrializazioa, ez? Guztiz beste alde baten fabrikatzen da, eta ekartzen mi espreski gure zezen plazarako egin zen. Eta gure zezen plaza, guria, proiektua, zirkular emoten daudala, baina realidadian konturatu ginean, eskaneatutakoan da, ez zala guztiz zirkularra. Azkenean, ez zeuan zutabe bat zuzen, vertikalian, okertzen joaten zen, bata bestian onduan eusten zen, eta horretara, guk diseinatu genitun pieza desberdinak, obran moldatu behar izan genitun.
gu bi dimentziotan edo X eta Y mugitu alzien piezak diseinatu genitun, baina Z ardatzer esartu izan genion, beraik eskanerren kontatu zialako, ez dugu izatez elementu bat vertikala. Eta horretan laguntzen dau gehien bat digitalizazioak, nik ikusten duten aldetik. Azkenean, bai, digitalizazio igual ikusi aldou Ikean katalogo horretatik, ikuspegi horretatik, baina nahi gehi gustatzen zait, oin modan dauden protesisak eta ez, pertsona bakoitzan dako bereziki, industrializazio baten egiten duzu, baina bereziki pertsona horrentako egiten dira. Kasu honetan, ondare mailan hitz egiten gabitzenian, bereziki eraikin horretarako inbergo piezak dira. Iker, honetan zuen lana ere, ez, klabea esango, gakoa da, ez? Honetan. Aitor egiten da, zela, azkenen gemelo digital bat iten danen, kontutan aurki barra dau, dana, ezta? Azkenen gemelo digital bat zer da, proiektu baten informazio tekniko guzti hor da. Hoi da oinarrie. Orduan, oinarri izan barra dauke, bizie, editagarrie eta navegagarrie. Eta horregatik da garrantzitsue, proiektu bat, berekin zuden bezala, proiektu idatzi baino leheno, eukitzea. Zen azkenen horrek ze bermatzen do. Bermatzen do, modelatuta, gemelo digital horretan modelatzen dana, bermatzen dana da obran, ejekutatzen dana ondo daola. Horregatik da garrantzitsue, gaur egun, biki digitala o gemelo digitala. Eta, Marta, sektoreko ikuspegi horretatik, ikusten duzu lan egiteko modu hau esportagarria dela sektorean? Bai, benetan, eta gainera, esan dudan bezala, benetan, iparrage daukan ikuspegia hori da ikuspegi ona. Azken finean, guk ikusi duguna eta ikasten duguna kanpora joten gara urtero, misio teknologietan jakiteko zer gauza funtzionatzen duten da zerrez, badakigu eta ikasi dugu adibidez Inglaterran, hor egin zuten inundoko faktorik handiak, horrenbidozko panel industrializate handiak egiteko, eta bar, eta azkenean ez zegoen hainbeste demanda eta ez zegoen hainbeste dirua, eta orduan fabrika horiek almenos lauetatik 2 itxi egin dira. Hau da, prefabrikatu fabrika handi horiek ez da modelo bakarra eta ez da agian modelo ona territorio guztientzako, eta Patxik esan duen oso ondo bezala, hemen Gipuzkoan ez dakagu horrelako soru handiak industria mota horiek egiteko, eta Inglaterran ikasi dugu adibidez, hori ez dela arazo bat, egin daitekela ere bai mikrofaktoriak, industrializazio txikiagoak egiteko, baina benetan lekukoak, erabil daiteke dagoen industria, eta benetan transferentzia teknologikoa egin industria eta eraikuntzaren aldean, hori da beste gako bat, benetan industrializazioa egiteko, eta ere bai, Patxik esan duen oso ondo bezala, pentsatu behar dugu industrializazioa gaur egun ja ez da hainbeste series egitea 1000 pieza. Azken finean, digitalizazioa ematen diguna, da, guk nire egin dezaket, 100 pieza danak desberdinak egin zuten bezala, eta kontrol numerikora eramaten dut, eta makinari berdin zaio 100 pieza desberdin moztea, edo 50 eta 50. Orduan, kendu behar dugu estandarizazioaren ideia. Neurrira egindako traje hori, ez? Bai, benetan posiblea da. Azken finean makinari berdin zaio. Digitalizazioarekin, zuk eman ditzakezu makinari 100 erroi desberdinak eta berdin zaio. 100 erroi desberdinak egingo dizkizu, eta gero obrara joango da dena bere lekuan. Orduan, kendu behar dugu berdin, ikasten ari gara, kendu behar dela pixkat ideia hori, dana estandarizatua egon behar dela, baizik eta digitalizazioa permititzen duela, benetan gauzak egitea industrializatuak, baina behar den neurrira. Aipatu duzune Inglaterrako esperientzia horretan, ez? Noski hor ikusten da zer nolako garrantzia duen garai berrietara moldatzen jakite horrek, ez? Eta aurrera begirako ikuspegi hori izateak eta ez garai berrietara, digitalizaziora, eta horrek daraman guztira moldatzen jakiteak. Honetan, errelebo edo belaunaldi erreleboak ere garrantzia handia dute, langile kualifikatu berrien inkorporazioak, Patxik aipatu duen bezala oso garrantzitsua, noski, honetan gazteak, langile kualifikatu gazteak, animatu beharko dira, sektore honetan ere sartzen, eta honen hildora, Xabier, zailtasunak ikusten aldituzuelen Patxik aipatu duen bezala, teknifikatutako lanbide hauetara gazteak sartzerako orduan edo?
Arazoa, guk arazorik horretan ez dugu ikusten. Egia esan, teknifikatuagoak dauden arloetara gazteak gero eta gehiago ari dira sartzen. Egia da, eraikuntzak uki duen geldialdi hau eta gero, gazteak gutxiago sartu direla eraikuntzan, baina bai ari gerena ikusten abaritzen da, bultzada bat, ez, gazte hauek arlo teknifikatuetan sartzeko. Bai ikusten duguna da, zailtasunak oraintxe bertan, da deskonpensazio bat, hain teknifikatuak ez diren ogibide horietarako. Hori, baina, nabaritu dugu bultzada, adibidez, BIM-eko espezializazio kurtso bat daukagu, eta aurten bai ikusi dugula, bai enpresen aldetik eta baita ikasleen aldetik, igoera nabarmen bat, eta gero obra zibiletako teknikarientzat ere, bai nabaritu dugula gorakada bat zentzuetan. Orduan, nik etorkizuna optimismoz ikustet. Bai, Patxi, ez? Ondo. Bazenion, zeure zalantzak bazenituela honetan, ez? Langileak erakartzeko une horretan. Ni ere oso optimista naiz, baina bai gaude momentu honetan transizio baten. Etorkizuneko langile guztik digitalak izango dira. Guztik. Hori ez dauket inongo dudaik. Hemen 10 urteta, gaur egunen, peoiak eta normalen ez dira digitalak. Eta hori da prozesu bat, bide bat egin behar deguna. Eta dudarik gabe baita, jaiotze tasa jetxidanez, langile gutxigokin egin behar dugu. Beraz, hobeto egin behar dugu. Eta hor, eraikuntzako industria derrigorrezkoa da, hor sartzea. Eta baita, honetan guztian ere, sektorea prestigiatzea baita ere, ez? Langile gazteak erakartzeko orduan ere, ez? Izarro, begira. Nik errespeto guztikin, ez da egiten baten badagon tornio egiten dikuna. Guk hau egiten dugu. Orduan, nik nire semaloa izaten dut. Hiltzen aizenen, hoi horrengo da. Eta nik izaten dut, hau nik indetela, Luisak izaten dugu behak indola, aritzek eta andoitzek txirbikok hau indutela, Iribarnekok hau egin dutela, beraiek izaten dute, Egoinek hau egin dutela behak izaten du, Obarra Zundaritza Martak eta beraiek egin dutela izaten du, Alkate behak egin dutela esango du baita. Orduan, azkenen, ez, baina eraikuntzak baduk ez, gero bizipenak eraikinak erabiltzeko dira. Eta horrek gizartei aportatzen diona, ez da baloratzik. Orduan, industrien oso apasionante izango da, baina ez dauke konparazioik honekin niretzako. Bueno, aipatu dugu, bolako obra bat egiteak azkenean disiplina ezberdinetako profesional ezberdinen lankidetza ezinbestean hartzen duela bere gainean, eta honen hildora kalitate teknikoa eta arkitektoaren rola pixka bat aipatu nahiko nituzke, ez. Obrako erabakietan, obrako erabakiek markatzen dute, ez, obraren emaitza zer nolako izango den, bide bat da, ez, eta bide hori bide bizia da. Gero hurrengo mai inguruan bai aztertuko dugula zehatzago, hain justu ere obra haun zer nolakoa izan den eta zeintzuk parte hartu duten, eta ez, baina Aitor hemen dugula probestuz, zer baldintzek esan dezakegu laguntzen dutela erabakiak ondo hartzerakoan, oro har, ezagite, identifikatu daitezke nola obra bat egiterakoan, gakoak diren erabakiak. Nik uste dut bizitzan beste alderdidan eta modura. Arazo bat irtetzen baldin bada, aldana askarren atakatzea. Hau da, digitalizazioak ematen diguna, gehien bat, arazoak aurre ikusteko aukera. Horan, adibidez, gure proiektu danetan saiatzen gara lehenengo egunetik, gu joan aurretik, eskanera pasatzen da, eta biki digital horrekin banatu dezakezu eta eramaten diozu egitura aztertu dezaken nari, lehenengo begiratu ematen, restauradorari, arotzei, ez dakit, hasi zaitezke agente desberdinei eraikinan informazioi ematen eta proiektuan hasieratik beste input guzti horreik baldin baduzkozu, asko zaberatzagoa da proiektua. Eta proiektua bakarrik ez, gero obran berdin. Orduan, aurreratzen joaten baldin bazara, irten daitezken arazo horreitara, dan askoz hobeto joaten da. Eta informazioa askoz banatuago dago, biki digital horrekin, askotan zail esaten den lekutara, lehen andamioa jarri arte ezin ginen iritsi leku askotara.
oin berriz, dron bidez, beste teknika batzukin, zuma, zango dugu, iritsi gaitezke elementu desberdinetara, eta aurretik, hori ikusi, ze arazo eman ditzaken ikusi, eta azterketak asko zobiakin. Honi lotuta, lehen Xabierrek esan duna, nik falta gehien ikusten dutena ez dut ikusten digitalizazio eta hezkuntza goi maila esango dugu edo teknifikatuenen arazoan. Ofizioetan ikusten dute arazo gehiago kasu honetan. Patxik esan du, mundu dana bihurtuko da digitala, etorkizunean, bai, zalantza barik. Baina ofizioek daukaten jakintza hori nola transmititzen dugu. Eta nola elkartzen edo sustartzen ditugu bi generazio desberdin horreik, gaur egunean bat galtzen gabitzena, eta jakituri hori barik etorkizunak ez dauko. Hau da, Ikeako modeluakin armailuak bai, baina eraikinak ezin diain. Zerbait gehiago behar da, ni atorniladore batekin baino, horako eraikin bat montatzeko. Interesantea da, aipatzen duena ofizioak beti esaten da, garrantzitsuan ofizioak artisauiek, lan egiten dakiten eta esperientzia handia duten horiek. Marta, sektoreko ikuspegi horretatik nola egin aurre horri ere, digitalizazioa bai badirudi gaur egun gehiago lantzen ari den zerbait dela, gehiago erakartzen duen zerbait agian, baina ofizioa, eskarmentua, jakinduria hori eskuekin eta landu behar den hori nola garatu eta nola erakarri horretara ere. Justo horretan pentsatzen geratu naiz. Eta, ez daket erantzuna, baina bai dakat erramienta. Guazkenean klasterrean egiten duguna, askotan da, proiektuak dinamizatu eta proiektuak bilatu, diru laguntzak eskatzeko eta horrelakoak. Orduan, horrelako gauzak sortzen direnean, geratzen gara horrela pesatzen, buruak hasten da, non dagoen diru laguntza horrelako bat, eta saiatzen garena da proiektu bat egitea eta piloto bat egitera. Orduan, benetan, hemen apostatzen nintzen, hacer un proyecto de transferencia de conocimiento. Diru laguntza hasten pentsatzen nondik anatera, zeren benetan, eta horrelako gauzak egin gainera, ikusten zaigu asko, zeren hori da gehien falta duguna, ez? Galduko den konozimendu hori, ezagutza hori, ez dakagu oso argi nola, dakagu pilot esperientza txikiren bat digitalizazioa bai sartzen dena, azkenean teknologia erabili ezagutza hori ez galtzeko, baina benetan ez dakatera erantzuna, eta, hemen daude agintariak eta, saiatuko nahi, badaukazute, eta diru laguntzaren bat, klasterran horrelako proiektu bat egiteko. Erreleboa pasatzen batzea, esan, esetez, eta benetan uste dut polita izango lehetzetik eta gainera Iparragirreko antzeko enpresekin egitea piloto bat, ean nola egin, ezagutza hori modu batez edo bestez hartzea eta gordetzea, eta gero nola transmititu genezake, hori, Ikea moduko eraikinak denak ezin dira izan, orduan, bai, oso proiektu hemenak apototuta. Pentsatzekoa, ez da? Lehen patxik esan dabe modura, gero kafe bat hartu behar du. Bueno, maien gura amaitutakoan kafea dago denantzako hemen bertan, beraz, nik uste dut zer esan egongo dela hori ziur. Urkidik zerbait aipatu nahi du. Bai, por alusiones. Vale. Gauza patxik esan guna, eta, ondarekoa naiz, horiak geratuko da. Ni nodun subsore, eta hori gana da. Eta hibridazioa esaten dezutena, hori duena 5 mende errentzitua, berpizkunde behitzen zitaio. Inapezu gururatzen, edo ezin du imaginatu Leonardo bat, eta ezekarri 21. mendera. Eta esanetza hori, izan izena den, ondarin materiala. Eta ondaren materialean saikatzen da baitare teknikak eta aintzimiko ofizioak. Digitalizazioa guretzeko ere bai funtsezkoa da. Biki digitalak, behan zertarako demokraki izateko ondarea. Edozeinet badaka listea. Horregatik ere bai, garrantzia handia ematen diogu digitalizazioari. Eta baita ere orain, hasiko garen Komisión de Salvaguarda ondarekoa. Biki guztarekin egiterik izango duguna da, zute badagoa, edo dana hemen, akidezte edo izanok, baina biki baten bidez, uksuitzaileari ematen diozu, notik aljuria buai ezan da. Beraz, ongi etorrik, handare.
Eta badakizue beti izan zirelako garako izango dira. Bi opari eman behar zaizkile jaiotzen diren hau guztiek. Egoak eta erroak. Nik ikusi detena Iparragirren hoixe da. Erroak, sustraiak, ondo sustraitu dituzue eta gainean lurraldek akosan hoztan, egoak argi daude, zuez dazkatzutela eskuetan. Bakan digitalizatzea, ni jaio nintzen alaba analogikoa, ama digitala naiz. Eta bai digitalak izango berela, baina ez ezaten gandu eskuari mugimendua. Zeren azken finean, gure burmuiaren mugimenduak eskuari esker izan zire. Ez biberatzen dut, baita. Beraz, bueno, mila esker eta nik uste dut hauxe da, esaten behar iragnari etorkizunak ematea. Mila esker, Urkiri bai, hitze derrak, Eta aipatu duzuna oinarrizkoa, ez? Burua, eskuak, hori dena lantzea, erroak eta egoak. Uste denoi gustatu zaigula esaldi hori. Biki digitala aipatu duzu, orain arte ari hitz egiten eraikuntzaren ikuspuntu horretatik eraikitzerako ze garrantzitsua den, obrarako, guztierako, zuk beste esparru bat ere zabaldu diguzu, ez? Etorkizunerako, suhiltzaileak adibidez informazio ezinbestekoa izan dezaketelako horri esker. Hemen dugu espezialista eta berari galdetuko diogu Iker, ez? Etorrek hartu behar du kafea amartekin, baina nik usten dut zurekin hartu. Eskerrak patxi kafea aurre ikusita zegoen. Ez dakit horren beste hongoan, Bueno. Ezen azkenen baita, zuretzuna, iragana, ezta? Hemen baita, justo ez dauke oso urrutia jumarra, jaureak jontan, milaka urteko elementuk aurkitu die, eta karo, horregi baita ahotsa ematea garrantzitsua da, eta baita guk arretzen hori eskintzen dugu. Azkenen, hemen, zue sartutatenen ikusi zuen horma bat, baina, karo, kontestu gabe ez dakizue, oain dela 5 urte getariko parte izan zala horma hori. Orduan, garo, guk honekin nintzen nahi duna da, iraganai ahots bat eman oain etorkizunen. Eta horregatik, juntatu ginen baita, pixa plantatzen genuen hori, ezta? Azkenen, de hecho, beran dauzken almazue, edozen probatu da ezkio eta horrekok, baina da, sartzea, oain dela ikuspentu batek, oain dela 5 urte atzea jute eman, lehenaite eman salto bat iraganea, oain dela 5 urte getariko herritar batek ze ikusiko zon, oain guk ikustea, ezta? Nola gongo zen, ematea bizie, adibidez, aurkitu da 11. mendeko bale ez urdurai. Ematea bizie, hemen horma horri. Ematea bizie, etxe bizitzai. Eta hori guzti hori, ematea, aurkitzea, edozenek ikusteko aukera hori, ez? Eta hori da, oso garrantzitsua da, gu guztien dugu oso garrantzitsua da, eta tresna hori, historia zabaltzeko, oso tresna potentea dela irutzen zego. Eta Iker, betaurrekoiek beran daude? Bai, nahi zuena, edozeinek probatu daizke. Jakin beharreko detailea da hori, nik neuk ez nuen horren berririk eta ez dakit hemen dauden askok ere, baina agian kafe eta gero hilaran jarriko gara betaurrekoak. Gonbidatu zarete, nire lankidek lagunduko dizue pixkat ikusten, porque inorek ez bali mazuen iniz proba, igual hasiera batean pixkat izan daike ez da, baina, bueno, ez borratu zenun eta azkenen, ez? Errex ikusten den zerbait, eta egia da oso espektakularra dela, baina egunerokotasunen eta baita gemelo digitala baita ikusteko ere bai, naiz eta oso espektakularra izan, klabea da, funtzionala dela, eta erabilia daikela, orduan, gonbidatzen zaitu da nahi, probatzea. Eskarrik asko, gonbitagatik hartuko du gonbite hori. Aipatu ditugu ez hemen, nik uste dut gakoak diren hainbat aspektu, bai gaur egunerako eta baita etorkizunari begira ere ez. Puntu honetan jarrita eta begira da aurreruntz eginda, zein erronka edo lehentasun ikusten dituzuen sektorean galdetu nahi dizuet guztiei ere patxi zeu hasita. Iparragirre eraikuntzen kasuan, helburu estrategikorik begiz jota? Bueno, esan ditugunak relebo generazionala, digitalizazioa dana, baina hori nikoen bai, lehen esan dezunakin, bai, zea txiki batekin nahiko nuke, aportazio txiki bat, eta arrazoi ematen mahar dizut hortan baita, digitalizazioak ez du esan nahitan digitalizan behar dunik. Eta hor bai, askotan, niretzako hau, telefono mugikor bat da, hitz egiteko erremienta bada. Eta bai, esan nahi nun, hori, inkluso arazo ikusten detela, digitalizazio gehigarri horrek aztu ikentzaiu komunikazioa dela begitara begira hitz egitea. Eta hori bai, usten dut, eraikuntzan, Aitorrek nahi zenduenakin,
hau da, badakizue, estropadako taldeiko benak eta eriarra dela. Traineran bezala, obra zundaritza, obrako arduraduna, eta kate horretan dauden obra egin baruten guztien artean, egon de erraminta digitalo bena, baina komunikazioa da garrantzitsuna. Erronkatako bat, da, mugikorra jola lepoa behi da gutxigo egon, eta gehiago hitz egitea. Zati, azkenen, arazoa balin baduke beti esaten dut, eta espertuta dara gure opitenako, baina istripua balin badukete, suhiltzaiei ez dien WhatsAppa bialtzen. Deiku iken dezu. Hoi berdina da. Gauz, garrantzitsuk, esan behar di begitara begira. Zati, erramientak ondo edo gaizki erabili daitezke. Eta korreo elektronikoa oso ona da, ondo erabiltzea balin bada. Eta baldin bada, hola, botatzeko korreoz bomba, oso txarra da. Orduan, nik uste erronkatako bat, bai, digitalizazioa, baina aztu gabe eredue pertsona dela. Eta pertsonak elkarrekin komunikatu inbarria. Marta, zer aipatuko zen eguke horrez gain? Gu bi erronka printzipal ikusten ditugu gaur egun, digitalizazioa, baina patxiko esan du bezala, ez da digitalizar por digitalizar. Osea, guk ikusi o ikasi dugu, digitalizazioa dela gaur egun un poco como la máquina de vapor de las anteriores revoluciones industriales. Osea, jakin behar dugu gaur egun dela digitalizazioa teknologi disruptibo hori benetan aldakuntza teknologiko eta industrial handia egingo duena. Orduan, pentsatu behar dugu dela un poco la máquina de vapor de antes. Orduan, gu ikusten ari dugu, benetan, dagoagula enpresak pixkat atzean geratzen ari direla, eta azken finean ez dutela ikusten hori dela la máquina de vapor que hay que aprender a utilizar. Hor dakagu pixkat un poco kongoja, porque ikusten dugu jendeak atzean geratzen ari zaigula. Eta gero bestetik guretzako oso printzipala da, eta pixkat lotuta dago zure komunikazio gauzarekin, azkenean da kolaborazioa. Osea, mundu honetan ikusten ari gara, enpresa oso on bat, digitalizatua eta ere bai, patrimonioarekin oso lotuta dagoen bat, baina gero arkitekto ere bai oso kontzientziatu bat, teknologia guztiarekin, erramientak, ikaskuntza, benetan pentsatu behar dugu elkarrekin egon behar garela. Ezin dugu gauza bakarrik egin. Benetan, danak elkarrekin, danak bide berian, eta horri bai, askotan esatu dugu klasterrean, ez? Pentsatu hemen gaudela denek, hau da, kolaborar para ser más competitivo. O sea, pentsatu, no, es que está mi competencia en el clúster. Perfecto. Orduan etorri behar zara. Elkarrekin gauzak egin behar dute. Eta aurrera, joan eta kompetitibak izatea. Eta orduan, hor daude pixkat gure bi ardatz, ez? Kolaborazioa eta ikuste, eta ez da bakarrik digitalizazioa como un nombre vacío, ez? Osea, pila erramienta daude, eta behar dena, eta benetan ona dena. Orain ez da denek bi egin dute, ez? Batzuk ez dute bi egin behar, beste teknologia batzuk erabiltzen bertuzte, baina teknologia azken finean erabili behar da. Bai. Eta Xabier, irakaskuntzaren alorretik abiatuta, teknologia, digitalizazioa, horiek pentsatzen dut izango direla, ez? Erronka estrategikoak, baina hortaz haratago ere begiz jota badituzue. Bai, gurentxe bertan zentratuta gaudena da, bai digitalizazioan eta igeltxeroak ere digitalizatzea, ez? Ematen du ere, arlo hori eskulana bakarrik izan behar dela, baina nik uste gaur egun ere, auki behar dutela habilidadea, planoak digitalki irakurtzen, modu egoki eta zuzen batean komunikatzen digitalki, bai enpresari, bai enpresatik kanpo, eta zentzu hortan iruditzen zait, guk badauzkagu identifikatuta gremio desberdinak eta gremio desberdin horietan nun enfokatu behar dugun digitalizazioa, ez? Egia da, badaudela gremio batzuk edo arlo batzuk askoz teknifikatuagoak eta hortan erresa dugu digitalizazioa jotzea. Baina, bai ez ditugu ahaztu behar, gremio ezain teknifikatuak, eta iruditzen zait hor, bai eskola bertatik aportazio bat indezakegula enpresei, eta enpresak gainera entzun, lehen entzuten genuen patxi ez esaten, eguneko partea nola eman daitekeen ahots bidez mugikorrari, eta hori zuzenean enpresara jutea, eta guk ere horretan aportazio batin baldin badezakegu, entzuteko gauderez enpresak, eskatzen diguten horri ere implantatu edo bintzat hori eskaini eta erakutsi ikaslei hori dagoela, hortarako noski prest gaudela eta beti adi zentzu horretan.
Eta gero beste alde batetik ere, gure irakaskuntza hori ere digitalizatzen ere ari gera. Ze, irakaskuntza ez da eraikuntza, baina eraikuntza erakusten dugu. Eta gu zentzu honetan, bai biki digitalak ere sortzen ditugula, oraintxe bertan hasi gea proiektu batetan sartu dugu, eta aurten ibili gea ez eskaneatzen digitalki, zati batzuk eskanatu ditugu, baina arinago egiteko paseo virtualak egin obretatik, eta obra horiek, bai betaurreko bidez eta baita 360 panoramika bitartez, ikaslei eraman eta ikaslek bisitatzen dituzte obra ezberdinak obra faseetan, eta hori ere, nik uste ere ondare bat ere izan daitekela ez, know-how hori ez, obra nola egiten dan edo obra prozesuak nola egiten diran, egia da lan handia dela, guk irakasleak ez daukagu baliabiderik, ez denbora baliabiderik, guzti hori ere aurrera eramateko, hori Marta ikusi beharko litzakeren nondik atera daitezkeen baliabideak horretarako, baina bai iruditzen zaigula interesgarria eta ateak ere irikitzen dizkigula digitalizazioak horretarako. Irakaskuntza beste nolabait emateko eta ikasleak obratara eramatea modu virtual batean. Egia dare fisikoa ezin dela ahaztu, hori oso garbi daukagu, guk ere dedikatzen gadreilua jartzea eta paretak raseatzea eta pladurra montatzea, orduan hori ahaztu gabe, iruditzen zaigu, bai, badaukagula bide politu bat digitalizazioan aldetik. Osagarria, ez, izan daitekena. Eta ere, modu konstiente batean, ez, garbi daukaguna da digitalizatzeagatik ez, baizik eta kritiko izan behar geha, eta jakin behar dugu, ez aldiro zertan nahi gehan, zergatik digitalizatu nahi dugun eta helburua zehatza dauki. Iker, zure kasuan, badirudi biki digitala dela, ez, momentu egiten teknologiaren aldetik ere, ez, horre goran daukaguna, baina zuen erronkak zeintzuk dira digitalizazioaren ingurukoak, edo beste esparru batzuk ere beregan hartzen dituzte erronka horiek? Lehenik eta behin zemarauket oso ondo egiten izatela, porque gu justu daukegu adibidea jartzeko, praktikatan genuken gazte bat, 20 urtetxokin, eta azkenen Revitekin, justo kasu praktiko baten junien igogailu bat ikustea, eta egindako planteamendu gero ofizinan hori izan, ez? Eta ofizinan, beak ez esan gabe, ja Revite modelatuta, eta esan zitzen, ez, bere planteamendu, adoletxe egiten duen planteamendu ezin da, zen azkenen eskaileratzu dara, eta hori aldapa jartzeko eta irisgarritasune normatiba kumplitzeko, atera egiten da eta ezin da. Eta orduan, erronka hori iraizuek ikusten dut baita egiten ezetela, porque guk jasotu ditugun ikaslek praktikatan, hori ja oso barren auta daukea. Eta guzti erronka daukea, gure erronka handina esaten dut bezala digitalizazioa da, eta hortatik indezken dana, ez azkenen ondarekin baita oso erlazionatuta gare, eta horretan baita nahiko nuke pixkaten fokatu, lehen esan duten bezala iragana hau txamanez, baina bai, Arretxeren erronka nagusie hori da. Azkenen, bai beste arkitektura estudioi baita lagundu, elkarlan, Marta komentatzen elkarlan honetan, danan arten proiektuk aurrera ateratzeko. Eta Aitor, amaitzeko nola aurre ikusten duzu ez, etorkizun hurbila esango nukenik, ez arkitektura estudiotik zeintzuk dira dituzuen erronkak? Helburu nagusiak ez ahazti hau da. Honen moduko eraikinak, ondo, proiektuak zuzen bukatzea, eta azkenean digitalizazioa hitz egin dundanak baliabide erramintak dira olako elementuak lortzeko. Eta hau da ezin duna ahaztu. Helburua, ez da ez digitalizazioa, ez da ez dakizer, ez. Helburua hau da. Hau, elementu honen zaruzko eraikinak eraikitzeko, beste Zumaiako komentu ezar berritzeko, proiektu guzti horretarako, azkenian digitalizazioa beharrezko erramitat izango da, ja esango genuke, eta hori ez ahaztia. Beste, lehen izan duna, ofizioekin eta ondo uztartuta, baina, azkenian, helburu nagusi horreik ez ahaztia. Azkenian, Patxik eta Pedrok eta ziren izan duen modura ez, enpresan o jarrera, nora zoazen, horreik garbi eukita, azkenean proiektuei aplikatzea da, ez da besterik. Eta gaur eguneko baliabide horreik erabiltzea. Ez dago zalantzarik ez, esperientzia, eskarmentua, hori guztia, izugarrizko balioa duen ondarea bera dela ez, eta horri
digitalizazioarekin, industrializazioarekin bidea eman behar zaiola, ez? Aurrera moldatzen joateko, garai berrietara, erronka berrietara moldatzen joateko. Kafea aipatu dugu, ikusten ari naiz dagoeneko prestatua dagoela, hemen hitzordu asko daude eginda kafe hartzeko, ez dakit denbora emango digun denak egiteko, ze jarraian beste mainguru interesgarri bat izango dugu, hain zuzen ere gauden eraikin honi buruzkoa, ez? Disiplina ezberdinetako profesionalekin, ikasiko dugu, ikusiko dugu, nola garatu zen obra hau guztia. Nik bakarrik Urkiri Salaberriga aipatu duenari, hitz bat gehiago aipatuko nioke, ez? Erroak, egoak eta gogoa. Garrantzitsua aurrera egiteko jardun horretan. Beraz, ardezagun kafea guztiok elkarrekin eta ordu erdi barru berriro ere jarraituko dugu. Eskerrik asko. Kafe ederraz gozatu dugu. Eta ekin diezaiogun bada, bigarren zati honi. Bigarren mai inguruaren aurretik, enpresaren belaunaldi berriei emango diogu ahotsa. Julen Iparragirre, enpresaren belaunaldi berriko parte da, bera, etorkizunaz hitz egingo digu Julenek, eta bera hitzaldian eraikuntzaren industrializaziorako zentroari buruz ere izpide batzuk emango dizkigu. Hau ez da soilik azpiegitura bat, Patxik aipatu duen moduan, lan egiteko modu baten simboloa da. Beraz, Julen Iparragirre, nahi duzunean, zeurea da hitza. Bueno, egunon guztioi. Gaur 75 urte honetan aukera paregabe daukeu, iragan aitortzez gainea, etorkizunei buruzko pauso garrantzitsu bat aurkezteko. Urteurren borobilonek une egokia eskaintzen dio, gure jardueren bilakaera partekatzeko, eta horren baitan, datozen urtetan izango dugu norabide estrategikoa zehazteko. Horregatik, gaur hemen gure hurrengo proiektu nagusietako bat aurkeztuko dizeu. Eraikuntzaren industrializaziorako zentroa, Idiazabalen kokatua. Zentro hau Iparragirreren jarduera modernizatzeko urrats nagusitako bat izango da. Gure helburue, gure eraikuntza prozesuak berrantolatzea, da ikuspegi industrialago batetik, eta horretarako prozesuen estandarizazioa, digitalizazioa eta lanaren segmentazioa lehenetsiko ditugu. Honako hauek izango dira proiektu honetan ardaz nagusiak. Epeak laburtzea, plangintza zehatzagoaren eta aurrefabrikazioaren bidez, kalitatea hobetzea, kontrol maila handiagoekin eta materialen trazabilitatearekin, eta iraunkortasuna indartzea. Baliabide gutxiago erabiliz eta hondakinak minimizatuz. Con este proyecto, Iparragirre refuerza su apuesta por una nueva construcción más moderna, eficiente y sostenible. El nuevo centro nos permitirá aplicar soluciones tecnológicas que reduzcan errores, mejoren la precisión y acorten significativamente los plazos de ejecución. Obra dagoeneko martxan daude, eta hurrengo astetan amaitzeko asmotan gaude. Lehen probak egiteko fasean sartuko gara aurki, eta 2025ko bigarren seilekoan funtzionamendu oson izatea espero dugu. Azpimarratzekoa da, gure barne eraldaketan bakarrik ez, lankidetzaren oinarritzen dela proiektu hau, building klusterran laguntza teknikoa dugu, eta elkarrekin eraikitzen izeneko lanildoaren bidez, Goierriko industria sarearekin elkarlanean nahi gea. Helburu ez da bakarrik gure prozesuak hobetzea. Eskualdeko gaitasun industrialak eraikuntzaren zerbitzura jartzea baizik. Horrela, Goierriko enpresen eta eraikuntzaren arteko lotura estutuko dugu. Eta sinergiak sortuko dira, balio erantsia handituz. El centro también contribuirá a fortalecer la red empresarial de nuestro entorno, aprovechando las capacidades de fabricación, automatización y digitalización de empresas del Goierri para mejorar la eficiencia global del sector. Bestalde, proiektua jasotako laguntza publikoare azpimarratu nahi dut. Gipuzkoako Foru Aldundiak finantziazio partida bat esleitu dio ekimen honi, tokiko sare produktiboan berrikuntza eta lankidetza sustatzeko programaren barruan. Horrek, administrazio publikoaren konfiantza eta proiektuaren duen interesa erakusten dio.
Eta azkenik, baina ez garrantzi gutxiago duelako, langile berriak erakartzeko eta prestatzeko espazio bat izatea nahi dugu. Dibertsitatea, prestakuntza eta langiro duina izango dira bere funtsezko osagaiak. Queremos que este centro no solo sea un lugar de producción, sino también un espacio para formar a nuevas generaciones, compartir conocimiento técnico y generar oportunidades profesionales atractivas y estables. Laburbilduz, Iparragirren eraikuntza industrializatzeko zentroa ez da azpiegitura hutsa. Transizio baten adierazle da. Lan egiteko modu berri bat, ikuspegi estrategiko bat, eta etorkizunera begira posizionamentu argi bat. Etorkizun hurbilean, eraikuntza sektoreak erronka handiak izango dituela uste dugu, efizientzia, jasangarritasun eta talentuaren kudeaketa hobetu behar ditu. Zentro hau horri aurre egiteko gure tresna nagusietako bat izango da. Eskerrik asko zuen arretagatik eta laguntzagatik. Mila esker zuri, Julen, berak esan duen modura, etorkizuneruntz begira, eta oraina kontutan hartuz, eta iraganari ere aitortza eginez. Lehenengo mailan aipatu den moduan, oraingo bigarren honetan, Zarautz jauregiaren berreskuperapena, tradizio eta berrikuntzaren arteko oreka, hori izango dugu gaia. 16. mendeko jauregi bat, Getariako bihotzean dagoena, eta gaurko erabileratara egokitua izan dena, hori bai, historia errespetatuz. Bigarren mainguru honetako parte hartzaileak aurkeztuko dizkizuet, Jon Muniategi Handiko Etxea, bera Baun Arkitektura bulegoko arkitektoa da. Nun daukagu, Jon? Venga ba, etorri zaitez. Animo. Jon Muniategi Handiko Etxea es cofundador del estudio Baun. Sí, siéntate donde quieras, Jon. Él ha liderado el diseño del proyecto de rehabilitación del Palacio de Zarautz. También queremos invitar a Luisa Reino. Ella es responsable de la estrategia técnica de modernización en proyectos patrimoniales e industriales. Luisa, zeurea da tokia baita hemen. Xavier Alberdi, obra honetako arkeologoa izan dena, arqueólogo responsable del seguimiento histórico del proyecto. Dirigió las excavaciones arqueológicas durante la obra, documentando hallazgos relevantes que han enriquecido la memoria también del edificio. Igor Lili, arkitekto teknikoa eta obraren eguneroko arduraduna izan dena. Ha sido coordinador del día a día de la ejecución técnica, equilibrando la planificación, calidad y la adaptabilidad de una obra de mucho calado, diría yo. Vamos allá con esta segunda mesa redonda. Como hemos dicho en la primera, vamos a ahondar un poquito más en este edificio en el que nos encontremos. La arquitectura, el diseño, la visión general de la intervención. Uno de los grandes retos de esta obra ha sido mantener el equilibrio entre el respeto histórico y los nuevos usos contemporáneos que se le querían dar a este edificio. Vamos a partir de las decisiones arquitectónicas para ver cómo han condicionado, si os parece, el resto del trabajo. Jon, ¿qué decisiones arquitectónicas marcaron este equilibrio entre el respeto histórico que le debemos a un edificio de este calado y las nuevas funciones que se le han querido otorgar? No sé, yo creo que el edificio tenía muchos condicionantes que ya marcaban por dónde iba el camino, o era más o menos, bueno, por lo menos tenía ya unos elementos concretos, el contrafuerte, las dos crujías y algunas cosas que ya marcaban por dónde podía ir la intervención. Creo que además nosotros solo añadimos una capa más, el edificio ha tenido 800 años de historia, ha ido creciendo con los tiempos, con los cambios, y nuestra oportunidad era solo dar una pequeña pincelada y darle otra nueva vida al edificio, que era lo que importaba. Entonces, el contrafuerte como elemento principal que nos marcaba y el edificio, la crujía pequeña, yo creo que fueron los dos elementos que nos ayudaron a conformar lo que es el edificio. Y Luisa, ¿cómo condicionaron esta decisión arquitectónica ya en la planificación, en la ejecución del trabajo?
Bueno, pues es un edificio al final de restauración y protección patrimonial. Entonces, teniendo en cuenta la tipología de trabajos que había que llevar a cabo y que en Iparraguirre tenemos implantado la metodología de industrialización, pues hemos unido esas dos condicionantes y gracias al método de industrialización hemos podido pues, llegar más al detalle, aprovechar espacios, corregir a lo mejor detalles que de una forma más manual no se podría. Y, pues, por ejemplo, en cuanto a la estructura de madera, se quería que los forjados no tocasen los muros perimetrales y gracias a esta metodología de trabajo implantada en Iparraguirre se ha conseguido que en todo su perímetro 3 centímetros de separación entre la estructura y los muros. Y pues hemos aplicado esa metodología en toda la obra, y siempre consensuada con la dirección facultativa, una comunicación muy diaria, muy monográfica y bueno, pues de muchos detalles de diseño. Igor, desde la dirección de obra, ¿no?, que ha dicho también Luisa, claro, no será fácil este equilibrio entre el diseño y la ejecución propiamente dicha de la obra. ¿Qué condiciones habéis necesitado para que todo esto confluyera efectivamente? Un poco lo que ha dicho Luisa, ¿no? Mucha comunicación, muchas horas, mucho monográfico sobre el detalle y bueno, sobre todo pues, partiendo de un buen diseño, siguiendo de una buena ejecución, pues un poco manejar la salsa, ¿no? Intentar que no se pierda información, que se guarde todo, tomar todos los datos y sobre todo compartirlos con el gremio, compartirlos con la dirección facultativa, compartirlos con la contrata y con los arqueólogos, con todo, porque siempre ha habido sorpresas durante todo el rato. O sea, el proyecto estaba bien definido, pero muchas capas, muchas novedades y luego sorpresas. Las sorpresas están a la orden del día, ¿no? De este tipo hay muchas sorpresas. Sí, la comunicación antes también se ha dicho que es base, que es fundamental, ¿no? O sea, yo creo que ha sido clave. Uh-huh. O sea, Sí. que ha sido la base de que esto haya salido así como ha salido, pues la comunión un poco que ha habido entre los agentes de la obra y no solo eso. O sea, instituciones, ayuntamiento, que nos ha dejado hacer, nos han respetado, todo nos han facilitado, porque meter todo esto aquí dentro no es fácil. O sea, estamos aquí encajonados entre dos calles y ahora que se ve montado, pues... Sí, encajonados pues sí, entre pero dos calles todo y en un sitio en el entorno que hay complicado. mucha vida, bueno, estamos en el centro Sí, sí. de Guetaria, en el corazón, digamos, ¿no? Y hay que ejecutar una obra de este calado Eso en un entorno bastante complicado en ese aspecto, ¿no? Eso es. ¿Cómo habéis solventado eso? Pues eso, coordinación y hablar mucho y eso. Bueno, pues intentar respetar los tiempos y bueno, pues sobre todo coordinación. Dirigirnos todo el rato, estar encima con la contrata, con la jefa de obra, con los encargados, con los oficiales que han hecho un trabajo brutal en esta obra. Vemos, ¿no?, que el diseño es muy importante también, pero luego debe de haber una interacción muy importante entre lo técnico, lo logístico y también lo arqueológico en este caso también, porque sorpresas, comentas que ha habido muchas sorpresas, me imagino que muchas de ellas han sido sorpresas que han ido apareciendo, han ido floreciendo, ¿no?, dentro de esa labor que habéis hecho y esta labor arqueológica también ha sido muy importante en todo este proceso, ¿no, Xavier? Bueno, desde el punto de vista arqueológico no ha habido tanta sorpresa, porque era un edificio donde se había intervenido previamente, tanto en los niveles del subsuelo como en la propia arquitectura, ¿no? Venía ya esta fase de construcción venía precedido por una fase de investigación. Sí es cierto que al final, a la hora de ejecutar la obra, pues evidentemente aparecen sorpresas. Es cierto, porque bueno, había zonas, por ejemplo, en la crujía menor, que no se había intervenido solamente en la crujía mayor, donde estamos ahora, y luego los muros, evidentemente, pues me imagino que habréis encontrado
mil y un sorpresas en lo que es ya la estructura levantada, ¿no? Entonces, bueno, es parte de la labor diaria del arqueólogo, ¿no? De alguna manera el arqueólogo está en obra precisamente para solventar esas sorpresas, para que esas sorpresas no sean bueno, un problema irresoluble. En un edificio tan singular como este, habéis comentado que la comunicación ha sido indispensable. Hay muchos factores también que convergen en este edificio, porque el uso que se le da a un edificio también es muy importante a la hora de planificar el diseño, ¿verdad? ¿Cómo han condicionado en este caso el uso turístico que se le da al edificio y una accesibilidad bastante limitada al espacio en el que nos encontramos? Sí, a ver, nosotros ya en fase de licitación hicimos un estudio exhaustivo de la zona. De hecho, nos han valorado positivamente ese estudio. Y durante ya en la ejecución, pues eso se ha llevado a cabo, esa implantación, pues a lo mejor con algún detalle que se cambió a unos metros la grúa o tal. Y al final, pues eso, aquí teníamos pues acceso rodado restringido, muchos hoteles, zonas peatonales. Al final la obra iba a durar más de un año. Quiero decir que el periodo estival nos iba a coger al menos 2 veces. Y claro, aquí había que meter mucho material. Es verdad que de residuos no hubo que sacar mucho, porque no, las demoliciones no, en la crujía estrecha, pero en la crujía ancha no. Y entonces el volumen de residuos no era lo más importante, pero sí meter todo el material, todo el pladur, la estructura de madera, bueno, todo lo que estáis viendo. Y para eso necesitábamos un medio auxiliar, o sea, acceder con camiones o vehículos a la zona, pero también un medio auxiliar de elevación. Entonces, al final, con Jaso hemos estudiado la implantación de una grúa torre en la zona de Catrapuna abajo, y desde abajo pues, todos los materiales de la obra se descargaban allí y se trasladaban al interior de la obra con la grúa torre. De 2 formas, pues antes de cubrirse el tejado, pues desde la propia cubierta, pero cuando ya colocamos el tejado ya estábamos más limitados. Entonces después lo que hacíamos era en la placita de Calle Aldamar, en esta zona de aquí, de abajo, dejábamos ahí el material y lo íbamos repartiendo, pero siempre con la grúa torre. Nunca accedíamos, o prácticamente nunca, con vehículos. Y después, por ejemplo, con el hotel que está colindante, pues mucha comunicación también, hablar con ellos, porque al final la urbanización les iba a afectar al funcionamiento y uso del hotel. Y, pues bueno, comunicándonos con ellos y al final ejecutando sus trabajos en un periodo de temporada baja. Y en cuanto a la calle Nagusia, pues al final ya afectamos lo mínimo. Todo lo que hicimos es desde calle Aldamar, porque era la menos transitada, y calle Nagusia lo hemos utilizado solo para montar y montar andamio, nada más. Entonces, pues bueno, creo que hemos hecho poco ruido, no se han quejado. Le miramos al alcalde a ver qué cara nos pone. Asiente, va, bien. Y bueno, nos hemos organizado bien, la verdad. Sí, sí, me consta, antes hablando con Pedro también, que había gente incluso que dudaba, ¿pero estáis haciendo obras ahí? Eso es. ¿No? Que preguntaba, ¿pero qué estáis haciendo? Porque no se nota nada de nada, ¿no? Bueno, sí, es un caso de felicitar, ¿no? Que al final una obra sabemos lo que supone y el impacto que puede generar en su alrededor y en un espacio tan concreto como este, en el que bueno, pues el sector turístico, económico también de la zona es muy importante, pues sí que es cierto que hay que tenerlo muy en cuenta y cuidarlo en ese aspecto también, ¿no? Por parte de la dirección de obra, ¿cómo habéis intentado solucionar este aspecto? Bueno, realmente, como ha dicho Luisa, desde la licitación ya venía un poco la implantación marcada. O sea, cuando les adjudican el proyecto nos la presentan y la verdad es que tampoco había muchas más formas de hacer la obra. O sea, estando en el sitio donde estamos, pues... y al principio sí que daba un poco de vértigo montar una grúa ahí abajo y apilar pues toda esta madera, verla y pensar que iba a pasar por encima de los no sé cuántos turistas que hay al día aquí en Getaria. Pero la verdad es que han sacado muy poco ruido y lo han hecho muy bien. Sí.
Al hacer la obra, ya has comentado, Xavier, que no ha habido muchas sorpresas, no ha habido grandes hallazgos arqueológicos que no os esperabais, ¿no? Sí, de alguna manera ya estaba la estratigrafía, es decir, los niveles del subsuelo ya se conocían. No se ha tenido que intervenir en las estructuras porque ya se habían hecho también estudios arqueológicos de las estructuras. Luego, las afecciones realmente han sido puntuales, sobre todo, como decíamos, han afectado a la crujía pequeña. Dentro de la crujía grande han sido unos puntos muy concretos donde había que anclar la estructura que soporta todo este edificio. Entonces, intervenciones muy puntuales. Y, bueno, realmente, en ese sentido, no ha habido ningún hallazgo que no se conocía. La aportación de la excavación arqueológica, digamos, ha ido un poquito para ayudar, ¿no? Un poquito en esas, en ese diagnóstico que ya existía anteriormente, un poco a afianzarlo, digamos, ¿no? De alguna manera. No, y dentro de las singularidades de este edificio, y no solamente de este edificio, ¿no? De intervenir en un casco histórico o en cualquier otro edificio histórico, pueden ser caseríos, etcétera, efectivamente hay una vertiente patrimonial que hay que tener en cuenta, que hay que gestionar, que hay que proteger y hay que poner en valor, como se ha hecho en este caso, ¿no? Entonces, la presencia del arqueólogo es fundamental en todo ese proceso. Y Luisa, ¿cómo se ha cuidado toda esta parte que comenta Xavier, esta parte arqueológica, bueno, pues, el poner en valor este patrimonio que tenemos aquí? Bueno, nosotros contamos con Xavier desde el minuto 1, es decir, no hemos hecho nada sin su asesoramiento y siempre que a lo mejor excavábamos y veíamos algo que nos llamase la atención, pues le comunicábamos. Y él, pues con su disponibilidad, pues venía y nos decía, tranquilos, esto no tiene valor o lo que sea. Y de hecho apareció un mortero que tuvimos que proteger como oro en paño y ahí está, que se ve abajo en la planta baja. Y pues bueno, es lo que dice, que tampoco afectaron mucho porque tampoco apareció mucho resto arqueológico. Fueron 2 detalles puntuales y se solventaron bien. No hubo ninguna incidencia grave respecto a eso. Toda esta parte arqueológica también en el diseño también se ha tenido en cuenta. Nos vemos aquí desde donde estamos, yo le llamo agujero grande. Seguro que no se llama así. Sí, este agujero grande que se ve desde aquí acristalado nos da la posibilidad, ¿no? de disfrutar y de apreciar realmente cómo está el edificio, o sea, hecho, ¿no? hasta los cimientos. Habéis partido desde una sensibilidad muy importante a la hora de diseñar este edificio, eso se nota, se palpa, tal y como estamos aquí, pero ¿qué otras cosas, aspectos habéis tenido en cuenta a la hora de diseñar el espacio? Cuando yo creo que cuando empezamos el proyecto y entras al espacio, que ahora, si alguien ha visto las imágenes, son muy bonitas porque es un cuadrado con el contrafuerte en el ángulo derecho contra la iglesia. Ya ahí creo que estaban todas las pistas, o por lo menos nosotros llegamos a la solución como una discusión bastante corta y muy rápida, porque era evidente que ese elemento nos iba a ayudar a organizar todo el proyecto. Era donde accedíamos y era lo que nos iba a permitir tener un vacío, que entrara luz y además recorrer una especie como de esa secuencia histórica como planta a planta, ¿no? Tenemos una crujía pequeña en la que hemos tenido que encajar todo lo que no es jamón, vamos a llamar, ¿no? Está todo lo que no queremos ver, escaleras, ascensores, y entonces la secuencia de subir, el contrafuerte nos va ayudando un poco a entender el contrafuerte y también no solo el contrafuerte, sino todo lo que el patio nos deja ver, ¿no? Todo ese telar, toda esa especie de secuencia de construcciones diferentes, con huecos diferentes, con arquitecturas diferentes, y el contrafuerte como protagonista es el que nos permite hacer esa secuencia que vas subiendo y vas viendo como imágenes diferentes, siempre con el mismo elemento central, al que parece que rodeamos, pero con visiones diferentes, hasta llegar a este espacio, que curiosamente además es bueno, que has comentado antes del turismo, pero yo creo que este espacio ha sido uno de los mejores elementos que hemos conseguido. Está la oficina de turismo, está lo que será el espacio musealizable, pero este espacio que el pueblo recupere algo, ¿no? Para ellos, para el uso, que además esté en un sitio privilegiado con vistas al mar y con el contrafuerte, entre comillas, esta era la guinda que
que redondeaba la pieza. Y al final yo creo que las condiciones son las que te marcan el proyecto. Nosotros solo hicimos un pequeño trabajo de acumular un espacio pequeñito para unos usos. El resto ya nos da el edificio y la luz. La luz, eso que apuntas, la luz, nada más entrar aquí, algo que llama muchísimo la atención es toda la luz que tenemos en este espacio, ¿no? Como estamos rodeados de luz, incluso tenemos luz cenital, ¿no? En la luz cenital, la luz que entra, y no entra solamente luz, sino que entra el paisaje, entra la tierra, entra toda la riqueza que tenemos en este espacio en el que nos concentramos, ¿no? Al final, habéis puesto en valor también todo el entorno, ¿no? Dando esta visibilidad que estamos viendo Esa aquí. es la secuencia que te contaba, ¿no? Entras en un edificio cerrado, que es, ¿no?, un edificio gótico, cerrado, el contrafuerte nos da una pista, vemos luz de arriba y vamos subiendo, en esta pequeña secuencia de diferentes visiones del contrafuerte o del espacio central, que siempre estás encerrado entre cuatro paredes. La sensación original de este edificio, bueno, que no es original, pero la sensación de estar en un palacio como de piedra, oscuro. Y llegas arriba y de repente tienes esta especie de borrachera de visión, ¿no?, una especie de empacho de vistas fantástico, que además, más importante que las vistas, tenía que ver con el uso, con llegar aquí y que la gente pudiera usar esto. Es un trabajo muy bonito. No sé las dificultades que ha tenido este concepto de diseño a la hora de ejecutar el proyecto. Alguna. Claro. Alguna. O sea, es que es conservar y hacer nuevo. O sea, darle un uso nuevo, pero tienes que conservar. Entonces, había momentos en los que teníamos a una persona en la gárgola con un cepillo y a un oficial con un mazo dando... O sea, era un poco complicado. Y esa conversión, ¿no?, del antiguo a lo nuevo, de dar un uso moderno, de habilitar todo como tiene que, como las exigencias de hoy en día, pero sin perder la esencia del edificio. Pero conservar tiene que ver también con... No tiene que ver solo con conservar el edificio, tiene que ver con volver a utilizar, que es lo importante del asunto. No estamos hablando de... Pero los 4 muros van a estar ahí otros 400 años si los cuidas bien. Lo importante era que hubiera un uso nuevo. En nuestro caso, además, con cierto carácter reversible, ¿no?, como he dicho antes, ¿no? Porque si igual dentro de 150 años a alguien le parece una barbaridad esto y acaba desmontando como un Lego, entonces era importante que volver a usarlo. Y además ya tenemos un concepto del patrimonio diferente al que tenían nuestros antepasados, ¿no?, que iban construyendo sobre lo construido, que estaba muy bien, porque no tenían otros medios. Pero nosotros tenemos la capacidad técnica y también igual un concepto de patrimonio diferente, en el que no es para siempre. Entonces nosotros pensábamos que este edificio tenía que tener ese carácter de reversible, porque para nosotros es muy importante. Desde un primer momento sabíais el uso que se le iba a dar al espacio. Sí, ¿Ha sido definitivo más o menos también? Sí. Sí, había un elemento turístico en la planta baja, el concepto de musealizable en las plantas intermedias y este espacio un poco popular. Abierto, ¿no? Sí, ese es el cara del edificio. Es una pena, un poco como Etaria, ¿no? Y además el turismo con el... Bueno, eso es otro tema, pero que está haciéndonos un poco de daño, entonces tenemos que intentar darle la vuelta a esto y que estos edificios no se dejen solo para los que vienen de fuera. Has comentado que la obra ha habido momentos en el que estaba con el mazo, con el cepillo, esta dualidad, ¿no?, que antes también hablábamos de utilizar la tecnología, ¿no?, toda la digitalización en la que podemos usar, pero también toda esa experiencia, ese trabajo manual que hay que hacer para cuidar los detalles, acceder a ellos y tratarlos con un mimo especial. La obra, claro, muchas veces estas dos vertientes no sé si chocaban un poco o si lo podíais resolver bien, o si teníais la mirada del arqueólogo también ahí apuntándoos cómo trabajar cada fase de la obra. La verdad es que nos hemos arreglado bien y yo al principio, cuando empezaba a hablar, o sea, he hecho una referencia a los oficiales que han estado aquí, porque ha sido muy importante. Sí. O sea, el trabajo que han hecho, su implicación, el mimo, porque aquí hay cosas que se han tratado con mucho mimo. Entonces, pues es importante que el que esté se implique. Y yo creo que bueno, nos hemos juntado aquí un grupo majo
que nos hemos implicado, nos hemos entendido, a veces un poco menos, otras veces un poco más. Pero bueno, al final estamos aquí todos y yo creo que... Y respecto con lo de la industrialización y la restauración, pues no es... no tiene, o sea, la industrialización y la restauración pueden ir de la mano. En este caso, por ejemplo, de los muros del edificio, había huecos que había que recuperar ciertas piedras, había otros huecos que le faltaban, pues a lo mejor había una piedra también que estaba mal y había que sustituirla. Entonces, desde Iparraguirre lo que se hizo fue escanear, o sea, tenemos el modelo del edificio en la nube de puntos, se modelaron esas piedras, se hizo el pedido al cantero identificando cada una de esas piedras, sabiendo en cada uno de los huecos, esta piedra va aquí, esta piedra va aquí, esta piedra va aquí, y eso es, y vinieron todas a medida. Entonces el cantero sabía que esta piedra va aquí, esta piedra va aquí, esta piedra va aquí, pero no se ha perdido la esencia de los trabajos de restauración ni de rehabilitación, es decir, es totalmente compatible el modelo y el procedimiento de industrialización que aplica Iparraguirre con un proceso de rehabilitación patrimonial como requieren este tipo de edificios. Entonces, pues bueno, al final sí tienes que tener la mano de obra cualificada respecto a ese tipo de trabajos más artesanales, pero no es incompatible. Se pueden llevar a cabo las dos cosas de la mano. Y además es una mejora, porque en el caso de los muros no, pero el procedimiento de industrialización podemos abarcar más detalle, más precisión, más espacio, o sea, y eso al final con una comunicación fluida con la dirección facultativa, pues sí, pues vamos a aprovechar y a lo mejor sin esa herramienta de escaneo, de modelado, de gemelo digital, en todas las fases, a lo mejor no lo puedes conseguir. Entonces, pues yo creo que es compatible y que ha sido un éxito en este proyecto. Poder confluir, ¿no? Estas dos especialidades. Urkiri Salaberria, yo creo que quería apuntar algo. Interbentzia ondare bezala, eta bueno, hemen ikusten dutela tradizion, nik uste agian berritu behar du, según la UNESCO. UNESCO nos da dos definiciones de tradición, una de Stravinsky, la otra de Mahler. Labur bilduta, Stravinsky diona bat, berak entzuna izan zen musika Enrico ja eraman sinfonietara ja, y decía que la tradición es la fuerza del pasado que informa al presente sobre cómo afrontar el futuro. Eta Mahlerrek esaten duena tradizioaren iburu da, que tradición es haber transmitido a la siguiente generación el fuego y no la admiración por las cenizas. Hau da, ez dago fosilizatua. Eta puntualizatzeko, esan dezuz, no es solamente para los contemporáneos, es ondarea sartzen garenean, jaurlaritzako ondarea sartzen garenean, gure komunitateari begira ari dira. Nire lana da, hurrengo belaunaldiei, gure arrazoek egindakoa, hobetua eguneratua. Beraz, hoxe, puntualizazioa, ondaren ikustegitik, hoxe dago lana, herrian eraikitzea, elkarlana, komunitatea. Eta etortzen direlako motik eta estudenteak, ze ondo jende zuten janak? Primera, baina gure ikusmirai, hoxe. Uste eta dos ez daudela, ez da? Era bat. A veces vemos como conceptos contradictorios, ¿no? Tradición e innovación, y no es tal, no es así. No hay innovación sin tradición, porque efectivamente todos nuestros conocimientos recibidos son un proceso de acumulación, ¿no? Es de una tradición de aprendizaje, venimos de ahí, ¿no? Y sobre eso innovamos. En el caso concreto de este edificio y en el caso concreto de actuar en este tipo de obras, en la tertulia precedente han salido conceptos muy interesantes. Me ha parecido muy interesante la tertulia precedente y, por ejemplo, se ha hablado de singularidad, ¿no? Y efectivamente, en una obra como esta, que en este caso es una obra arquitectónica, pero podría ser de otro tipo de obra, ¿no? Esa singularidad, efectivamente, lo que te obliga o lo que exige, lo que necesita es, efectivamente, utilizar
recurrir a la estandarización de los métodos, sobre todo los métodos de transmisión de la información, que se ha incidido, ¿no?, continuamente en el aspecto de la digitalización, ¿no? Pero al mismo tiempo exige esa propia singularidad, exige el tener que dar respuesta a problemas o oportunidades como es el contrafuerte que hemos comentado aquí, ¿no? Entonces, yo creo que la clave muchas veces está ahí. Y realmente esa singularidad ha sido una característica de la historia de Guipúzcoa. Singularidad a la hora de actuar en la economía, ¿eh? No es una cosa de hoy en día, no es una cosa nueva. Cuando Patxi ha estado comentando esas cuestiones, que ha sido sobre todo Patxi quien ha lanzado esos conceptos, a mí me venía a la cabeza cosas del pasado y efectivamente es así, la gran respuesta o la gran manera de Guipúzcoa de estar en la cabeza, por ejemplo, en la tecnología naval, era por medio de la singularidad. Holanda tenía capacidad de construir al año 80 buques y en Guipúzcoa se construían 1, pero ese 1 estaba específicamente diseñado para una función muy, muy específica, que era traer plata de América a Europa, que los 50 o los 80 barcos esos holandeses no servían. Entonces, efectivamente, ahí se concentra toda una tradición, pero con una capacidad de innovación que es abrumadora. Y yo creo que ahí están las claves, ¿no? Yo creo que seguimos ahí. Seguimos ahí. Nuestra gran tradición es la innovación. Es así, es así. Es lo que podríamos aprender, ¿no?, en el sector, ¿no? Cómo poder integrar, ¿no?, esa innovación singular, digamos, ¿no?, el saber adaptar, el hacer ese traje a medida que comentábamos antes, tan específico, ¿no?, aunando la digitalización, la tradición, ese pozo de saber trabajar, los oficios, la experiencia, ¿no?, toda esa sapiencia que tenemos también, ¿no? ¿Qué diríais que podemos sacar no voy a decir en claro, ¿no?, pero cómo puede aprender el sector de un trabajo como este en el que se ha hecho en este edificio, ¿no? ¿Qué se ha podido aprender que podamos compartir con los demás? Hombre, no sé, yo no sé si estoy capacitada para enseñar a nadie, quiero decir, y más con la gente que están aquí. Pero bueno, yo creo que sí es innovador lo que hemos aplicado en el procedimiento de trabajo en esta obra concreta. Yo creo que Igor y John nunca habían coincidido con la forma de trabajar, de escanear, modelar, hacer un gemelo digital, ir actualizando y alimentando ese gemelo. O sea, yo creo que eso hasta ahora no se ha llevado a cabo. Y bueno, yo creo que eso es lo que podemos a lo mejor aportar. Y de ahí también, pues lo que comentó Patxi en su intervención, que la mano de obra pues, se está reduciendo y gracias a este tipo de procedimiento lo que conseguimos es ejecutar igualmente, pero más limpio, más rápido, menor mano de obra cualificada y, no sé, con mayor precisión y calidad. Siempre respetando los conceptos de restauración, sin perdiendo esa esencia. Yo también no sé qué puede enseñar el edificio, nosotros hemos aprendido mucho, eso es mejor. Porque enseñar no se enseña, pero aprender sí. No, al final se enseña de lo que se aprende, bueno, ¿no? O sea, es de lo que aprendes tú al final haciendo cualquier trabajo, ¿eh? Pero es lo que luego podemos poner como ejemplo para que a los demás les pueda servir. Para mí es una cosa importante, es que aquí cada uno tenía bien estudiado su parte del trabajo, que para mí eso es lo fundamental, desde los historiadores que tenían bien catalogado el edificio, las contratas que tenían bien diseñado y bien especializado la pieza. Nosotros yo creo que teníamos más o menos relativamente bien diseñado el edificio, entonces todo el mundo sabía dónde estaba y qué tenía que hacer en cada momento. La herramienta digital lo que te permite es que eso que vaya en constante evolución y tengamos un diálogo junto. Pero yo creo que para mí lo que importante aquí fue el equipo. Y luego tuvimos mucha suerte de que las administraciones desde el principio nos apoyaron. Que no siempre pasa, a veces más, a veces menos, pero aquí empujaron mucho y eso también ayuda.
Entonces yo creo que eso era lo que hemos aprendido nosotros de aquí, que con tecnología, pero sobre todo con un equipo bien formado, las cosas salen siempre mejor. Tecnología, equipo bien formado, comunicación entre todos ellos, ¿no? Con lo que comentabas antes, y no sé si aparte de todo esto, ¿quieres aportar algo más? No, sobre todo lo que acaba de decir, ¿no? O sea, el día a día de la obra es al final lo que te lleva a sacar un edificio como este. O sea, pero la implicación diaria de todos, el alimentar ese gemelo, el buscarte el problema, el añadirlo, el solucionarlo. No, hay que estar presente, ¿no? O sea, al final es como jugar a fútbol, ¿no? Tienes que tener la mejor alineación, pues es así, hay que buscar la mejor. Y eso es lo que aprendimos aquí, que además somos un equipo bueno, si no sale nada raro, sale todo fluye mejor. Equipo bueno, club bueno y entrenador bueno. Todo. 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 O sea, hemos ganado el partido. Sí, claro. Eso estamos aquí, claro. Muy bien, mila esker, ez dakite bertaratutako norbait zerbait aportatu nahi duen, galderaren bat egiteko baduen, bai. Bai, momentu bat aide esaten mikrofona pasatuko digutela. Tiroiak eta hola, zerrendia. Bueno, ofizialki ez da inauguratu, falta da, komentatu da, 3 pisotako betelan hori, baina inauguratu genuen edo ate irekiak egin genituen, obra bukatu zanean azaroaren bultan usten dut genitula, eta gaina, estilo baten baitan baita ere, ezta? Ateak ireki genituen, pentsatu ez herriko jendearekin, noski gero gonbidatuak eta ere egon ziren, bai komentatu nuanik, mimosindako, hau da, nire ez jakintasunetik, ni ez naiz ez arkitektua, ez pareja horiat, ez ezer, baina mimos egindako eraikin bat eta obra bat izan dela. Eta hori eskertzekoa dela. Eta eskertzekoa dela hemen, bat egin dute, bai, Baunek, Iparragirrek, eta hori pila bat igerri dela, eta hori pila bat eskertzen dela. Badago bukaeran Jonek esan duen beste detaile bat ere, eta da, administrazio desberdinen arteko elkarlana hasieratik existitu izan dela. Ez ditut izenik emango, baina irailean gauzakon bidean ja ofizialki inauguratzen denean baditugu administrazio bezala esango genuke gonbidatzea tokatzen zaizkigun pertsona batzuk, baina baditugu ere buruan honen berreraikitze horretan pieza klabeak izan diren pertsona batzuk ere. Eta hori da beti da eskertzekoa, bestela imposible izango zen. Guk hemen eduki ditugun elkarrizketa desberdinetan, eztabaida izan daiteke, nik elkarrizketa deitzen diet, hori da mai gainean jartzen genuen zerbait, ezta? Edo ulertzen geha, edo geta, 2009 biztanleko herri batek eraikin hau ezingo luke atea, edo saldu egin beharko genuke, esku pribatutara pasatzeko. Gure zorioneako elkar ulertu ginen hasieratikan eta aurre atea zen. Lehen komentatu da, herrian ez du bat eragin. Ez du bat eragin, gruan jarri zuten eragintzun momentu bakar, eta igual hor krisi bat euki genuen, udak bete-betien ikutzen zigun, eta hasieran grua aurre ikusten zen, gruak paraleloki pasako zitula gauza guztiak, eta etzala behian ez aktuatu berko, baina hor txiringito bat irekitzen da. Eta orduan seguridadekoa sartu zen, eta hor txepizka krizia, baina jakin izan zen hori. Eta gero bukatzen dut, niretzat guzti honetan arkitektonikoki eta zero, baina eraikinak kontakizun badu. Errelato bat, guk errelato hau hasieratik eraiki izan dugu, eta errelatua hola askar batian esplikatuaz da, iraganean hasten gara, pieza famoso hauek, eta balezurrak, eta iragana hor daukagu, gure historiaren pasarte batean bidaia bat egiten dugu, gure begiradatik, saiatuko gara, eta da Elkano eta Mundubiraren, itsasondarearen, pasarte baten bidaia bat egiten dugu, eta iristen gara azkenengo piso honetara, herriaren erabilpenerako piso bat izango dena, herria, eta horrelako gauzak eta egiteko, eta etorkizunari begiratzen diona. Eta etorkizuna jasotzen da kristalera honetan, itsasoa, hortzimuga hori, iragana, bidai bat eta etorkizuna. Eta badu beste detaile polit bat ere, eta da nik usten dut elkar ulertzearen barruan sartzen dena. Gu bagenekiun eraikinaren zati hau gurea zela, krujia ondila deitu diozuten, hau, guria zela. Arakatzen hasi ginenean konturatu ginen krujia txiki hori etzela gurea.
zela Tonpe Guraso Elkartearena. Bere garaian Eleizako Guraso Elkarte izan zena eta harena zela. Bueno, aurrenengo arazotxoa, ez dena arazotxo bat, Eta baldintza bageneukan gure bizkarrean eta zen, bueno, guk hau noizbait berreraikitze bagenun, beraienare berreraiki egin bertzela, baina guk ja proiektua buruan geneukan eta ez dakiz zer, eta orduan esan ziten, ea ze iruditzen zitzaien eraikin dena esku publikoetan ustearena, eta saiatuko ginala azkenengo piso bateratzen erabilpen publiko bateako izatearena. Zeditu egin zioten, beraiei tokatzen zitzaien zati guzti hau esku publikoetara. Eta herriak azken detaile bezala eduki zuen, hor txoko bat egitea lortu zen. Eman ziguten, eta herriak itzuli diete hor dagoen lokal txiki batean, beraien aktibidade publiko, komunitarioa, herria dinamizatzen jarraitzeko. Bueno, zimaz, detaile horiek. Nik eskertzeko hitza bakarri ditut, parte izan dian Baun, Iparragirre, langileak, altxor bat, eta gero administrazio desberdinei nik uste behin da berriro eskertzen dietela eta iraian ere eskertuko diete, baina, bueno, detaile txiki hori errelatoarena esan nahi nuan. Zondo, mila esker. Bai, ez dakit beste norbaiteke zerbait gehiago aportatu nahi duen edo. Mila esker, inguru honetan parte hartu duzunei, eta gaurko ekitaldi jardunaldi hau amaitu aurretik, beste pertsona bat gonbidatu nahi dut ona gurekin batera bildu dadin, bera Ibon Iparragirre da, eta gaurko jardun hau amaitzeko berak eskainiko dizkigu. Bai, Ibon, etorri, berak eskainiko dizkigu hitz batzuk. Guardian guztioi, badakiluntzen aurretik azkeneko hitzaldi dela, eta seguro nahia dana bukatzeko gokinengo gehala. Berez, motze ingoet. Hitzok, hiru anai arrebon, Julen, Ane eta Neri zen datoz, hiruok barrutik bizi izan deu etxe hau, eta gaurko une oso berezi da gutzat. 75 urte, bai, zenbaki handie da, baina batez momentua proposa da atzea bidatzeko, eta baita ere aurrera bidatzeko ere. Eta eskerrak emateko. Etxe hau, etxe gorri hau, altxatu zuen nahi, eta baita zaindu dezuen ere. Somos una empresa nacida en el Goierri, una comarca que nos ha dado una manera de entender el trabajo, la vida y el compromiso. Desde Idiazabal, desde el corazón de Guipúzcoa, hemos construido nuestro camino. Iparragirre nació en 1950, cuando nuestra Aitona José Mari, nuestra Mona María y nuestros tíos abuelos Pedro Aseguinoraza e Inés Iparragirre emprendieron juntos este camino. Eran tiempos duros, con pocos recursos, pero con gran valentía para construir. Geroago, aitek, amak, zuek hartu zenduen erreleboa. Oso momentu konplikatuk izan ziren, baina lana inez, biziokin eta elkarrekiko konfiantzakin, egoerei buelta ematea lortu zenuen. Zuengandik asko ikasi dugu, eta zuengandik asko jaso dugu, zentu askotan. Askotan ez dizugu eskerrak ematen, eta nik uste momentu egoki dela, eskerrik asko. Con los años, este proyecto ha atravesado distintas etapas, dificultades económicas, golpes personales y todo tipo de dificultades. Pero la casa ha seguido en pie, con valentía, con integridad y con corazón. Eso también es Iparragirre, una forma de hacer y de vivir, una casa con historia. Gaur, etorkizuna ez zitein baino gehiago, orain ez zitein nahi dut. Gaur hemen gare, elkarrekin, eta hori espatzeko modukoa da. Eskerrik asko urteotan guztitan gure ondoan ontzaten guztioi, eta gaur gukin ospatzen izaten noi. Eta danon partetik, eskerrik asko patxiri, baita ere, etxea zaintzekatik eta bere bidea egiten launtzekatik. Gaur hemen guztio gea, 75 urte hauen parte. Eta elkarrekin hemen segitza gauza erra da. Y ahora sí, hablemos del lunch. Una experiencia gastronómica local preparada con mimo por TX. Un proyecto impulsado por la bodega Txomin Etxaniz. Lo disfrutaremos aquí mismo, en su histórica bodega. Txakolina eta jango xoango da, izol gaztare bai. Ez deila inok aldein Getaritik probatu bae. Que nadie se vaya de Getaria sin probarlo. Eskerrik asko eta honein. Bueno, ez daukagu ezer gehiago gehitzerik honi. Mila esker gaur egun ederrau
guztiokin partekatu duzuenai, Iparragirre eta Rok, zue guztiok jarrai dezazuela horrelaxe, behon deizuela, zorionak eta eskerrak.